Ora exacto, aquí dentro di XFM, 9 minuti passati di 5. Siamo buon feliz a tardi. In sintonia di XFM, 102.7 The Future of Media. In number de Mark Benson, Bombinina Newsflash. Newsflash, dat in sintonia, dat in aire tour, Jaruna pa Jabiera di 5 pa 6 horas. Donde con nuestra resumir papo e noticia di más importante que pasa den último hora nang arriba nos isla di Aruba. Por noticia nang aquí, ting nang video también, es decir, nos está invitado si vas escuchándonos vía radio, y está posible por log on riba nos plataforma nang visual po mira e noticia nang también. En caso aquí por escoger pasas aquí via di website xfmaruba.com, Facebook di XFM, YouTube di 24 horas y también Facebook di 24 horas. Varias noticias nos tienen a ver, aunque el día nang kuta acercando na Pasko. La noticia nang tabi un tiki mas scarce. En costa primera ko awe nos loka un tiki mas trempang ku normal. Laga nos komisa di biyaha. Proyecto di stimami sterilizami kuta proyecto na onda kuta steriliza diferente caso aquí primordialmente cachó a conocer un viaje más exitoso y nos estaba interesado pasar exactamente cómo va y por ejemplo cuánto cachó a lograr de esterilizar aquí paciente aquí por mengua lo que está problemático de cachonan ribacaya. Aqui abay hopi bong, nos serando com quase 4.000 sterilização. Essa aqui vai fazer ori 31.000 em total desde que nós começamos em 2016. Nós estamos muito felizes de que aqui nós temos suporte também na Aruba como na Merca de One Love Foundation, que também ajuda nos a recaudar fundo para assim nós por continuar com nossa missão para esterilizar mais animal possível. Well, danke Deus, nós temos o fundo na back, nos sponsor mais grande, naturalmente, Bukuti Antara, a logra de Porduna, sponsorship mais grande aqui. Também nós estamos tendo diferentes sponsors como de ATA, nós temos de Seitar, de Aruba Bank, e também de One Love, por exemplo, que é uma fundação na América. O One Love Foundation é uma fundação de voluntário de América, que também na Aruba, não está recaudar fundo para assinar por uma donação para esterilização, mas também para operação e outro kosang médico para animal e nang approach nos dori ko nang kaya ayuda nos para sina por sterilizar mais animal nang hasi fundraising na Amerika una nang tahaya monthly donation de diferente membro lang e nang bing dos viaja ay aqui para hasi sponsorship de $8,000 cada viaja. Ito vai continuar. Hopefully nos vai por trabajar com outro e recaudar mais fundo ainda. Pero sí, ito vai continuar. Nang por hasi donação diretamente na nos bank account de Aruba Bank, 100% de nos fundo nang tuwarto usar para cobrir o custo de esterilização. Também nang por hasi donação por tasi nang tabiba ng exterior. Pronto nang lo por hasi de cuenta na Holanda, pero if not, si nang tabiba na Amerika, por ejemplo, nang por hasi via One Love of otra organización ang ibukuti lo match $2 ko tawardo donain ang tambe. Yes, One Love Foundation's mission is to really help the strays and the sterilization efforts in Aruba. And we saw that there was a great need when we were here, and we have a lot of experience in the U.S., and so we wanted to bring some of those things that we've learned to Aruba. We really thought we could help with the problem here. And so that's been our mission, is to educate people in the U.S. what the issue is here with the animals and how they can help if they do come to the island, or how they can help. So we're four members from the U.S. We love Aruba. We've been coming here on vacation for many years, and we saw there was an issue, and actually one of the kids that was with us said, well, why don't you do something about it then? If you see there's a problem, why don't you do something? And so we said, you're right. And we started One Love Foundation, and we solely focus on Aruba for our fundraising efforts. Yeah, so we started right before 2020, right before the pandemic, we started this. And we raise funds by coming down here and showing, what the issue is here with the stray animals.
and the sterilization efforts that need to be done here. We have a lot of monthly donors now that with the partnership that we have now, they see that all the money we raised is matched. So that's been a huge thing for our donors. They know that 100% of their proceeds go to the sterilization efforts and that it's matched so we can double our impact. Yeah, so in 2022, we were able to give $16,000 to the sterilization efforts, and we're hoping next year that we'll be able to double that with how we've shown, the impact that it's made this year. I think we can do even more next year, so that's what we're hoping. We'd really love to see everybody, get their pets spayed and neutered, and everybody should have access to that, no matter the income level. We want programs where everybody has access to spay and neuter their animals, and we would love to see everybody on the island sign up and spay and neuter their animals so that we can stop the problem with a lot of the stray animals here. There's just so many, and the only way to make an impact really is through sterilization. Bonita iniciativa sigurna onda cual logra de esterilizar más de 4,000 cachorros de aquí. Y naturalmente, espero que por haya más compañía ng organisasyon también para sina por hasinang donasyon para sina aquí por realizar hasta más de año 2023. Continuando con más noticias, un ciudadano local, el señor Tony Herman, acerca media para asina compartir una experiencia con esta batatín con el hospital de Aruba. En caso aquí, Hopi viaja, no está escucha ahora con cosas by malo, pero en caso aquí, cosas by Hopi bon, y el señor Herman quiere compartir su buena experiencia con la comunidad de Aruba. É tremendo trabalho que nós profissionais, nós doutores, nós nurses, cada um de nós está fazendo aqui na Aruba. Muito agradecido. Que coisa está ponendo agradecendo? Que a ressaltar agora de hora que botava tá no hospital? Que conta-nos que passa em Cortico, que passa que poneu 20 no hospital e que pode compartilhar a experiência conosco. Agora, Marco, dia 8 de novembro, 2 semanas para mim, Dr. Jones, tremendo doctor também, a mim, hora de criticar, de berabo, tenho que criticar, para sobre criticar também melhorar o serviço lá. Pero não tem nada para criticar para aqui, como sobre o trato na sublime Mahaya por de Dr. Jones, e tal tem representante de Dr. Jones, doctor de Suriname, uma vrouw, me qual seu nome no momento aqui, também donamos trato sublime e seu assistente também. Então, que que passa agora na diagnosticar com metade tem bactéria com dentro estômago e tripa. Door de sei na recomendar para um especialista que o Dr. Franca, tremendo doctor também, me digo agradecer Dr. Franca, seu assistente também. Então door de sei na mandar me para hora diagnosticar como tem câncer de tripa. Que me está indo para 1, 2, vai indo para 3 caba, já 4 caba tá terminal. Então hoje dia 22, está neto luna como operar do de Dr. Smith, outro doctor tremendo, que faz tremendo trabalho. Seu assistente também me tenho que agradecer e na operar me querer e tu coisa vai ser bom, como mais está no seu lugar. Para agradecer e elogiar. Para aqui, como eu sempre me dou crítica da direção do hospital, de doutor, não consigo apreciar, o povo de Aruba não consigo apreciar o qual custa de nós. Para aqui, como eu me também pagando prima de ACV, pero também as coisas que ora bota trazer caso, ora ainda trazer caso para se não faz tremendo trabalho, bota elogiar, bota invertir. Pero agora que não, paga prima e tu com cidadão não segurar o país aqui. Nós temos tá contente, agradecido que nós também vivemos país que tem seguro médico general para tu com cidadão por gosto de GI, seja de apreciar o ACV bem na para cada cidadão tem seguro general. Pero no comissamento, me está cobrando também com Hopi gente aproveitar da situação no comissamento, a dor de sei a CV abai de sistema difícil, que a mestera já não está cortando aqui, pero no princípio a gente não aproveitar, não vamos ensinar a abusar da situação de ACV, a dona abai dos, se não Hopi trai outro busca Hopi medicina que cone, a dor de sei agora que não é situação um pouco precário. Pero toch, a mim tá raia com mais Hopi conselho para vai fora na Colômbia.
Hopi gente bisa amin dokter na Colombia, tabisa gente na kwento ko dokter na Aruba nang notasi um bom trabalho. Kiko ta passa, também com um mecânico não, também papi bom um outro mecânico com lá um bom trabalho. Agora dokter na Colômbia, tá bom placa não que. Nós temos que apreciar os dokters não, nasce um tremendo trabalho. A mim não tem palavra para agradecer não. E me dá raio no seu lugar, me dá agradecer 24 horas. Marco, obrigado Marco. Passou para Mesco, meio de comunicação tem para criticar, pero me dá agradecer 24horas.com e tem para elogiar também. A dor de elogiar, nós temos que educar nos pueblos, conscientizar, civilizar para nós apreciar o qual está de nós. E a mim, me tem que não parar para agradecer não. Cada de nurse, de cleaner, de profissional e cirurgião não. Minuut in palabra, para agradecer dan. Hartelijk bedankt voor alle de dochter en zuster hebben me goed voor mij gezien en ik ben hartelijk bedankt voor alle dochter en zuster ook. Dat bisa ook nog Hollandees wordt dat die tour neurs staan, Hollandees staan. Hij zijn die Filipijnen dan weer, hoe atendemos de maneira hopi, amável. Pas op het oor bij een hospital. Bota bem malo ka, bando buhaya trato assim na kidan, bota sali contento. Te asa ora como sali, ti gente pudrami na base na wami, na uno bota também na wami, tá na hotel. Uma bruxa entre hotel com hospital. Assim um bom trato, assim um bonita hospital que nós tem, assim moderno. Então, me não tem palavra para agradecer, nós me apreciar o qualidade de nós, chorão. Passou para fora, tá nos placa não quer. Nada bem que tá criticando os dokters não. Pero a mim tem que não awe para elogiar a Marco. Tawata, señor Tony Herman, que estaba sumamente contento con su trato en el hospital y de manera que nos hace introducción, hoy viaja, nos escucha y con malos horas que cos by falta de caso a esta bonita paciente aquí por atender con contento y tawata de su experiencia en hospital Dr. Horacio Audibert. Continuando con más informe. Rachel Hill, docente de percusión drums. Hopi mucha joven, está en la SKG y está acostumbrada a organizar una tarde o una noche en forma de un recital. La onda que estudiante tiene oportunidad para mostrar lo cual que hacía durante años aquí y años aquí no estaba una excepción. En último año quizás no estaba evento físico hacia algún virtual mirando que estaba en pandemia pero aquí sí a lograr de organizar aquí un viaje y nos conversar con él para con abay con el recital. Dia mas yang que nós recital depois de pandemia que tá difícil mas para viajar mas toch na televisão não, pero é viajar que toch com uma audiência, então ela vai bom, danke Deus. A de 36 muito ongeveer, eu fare de 7 anos até com 60 anos, me tem pare aluno de 60 anos também, dus eu tava que tu tem hobby gente grande que tá gosta de instrumento de drums, qual bom, nós trobamos gente assim, dus tudo gente que está interessado, tá welcome na Rimshot Drums Aruba. Ainda na gosta montão, mama na gosta, é bom feedback de maior dan, e também se emita se também para maior dan para wak, lo que me tá fazendo durante anos, e a trobe hope agradecer de maior dan, e sabe que tá recital 2022 para maior dan para wak, lo que na eu assim é aqui. Vários muitos nango tem muita novo de zij is na ano, toch met encorajando para domein na show e para experienciar uma audiência e também me deu chance de 5 anos comigo, 6 anos comigo, 4 anos comigo. Seguramente para ampliar Rimshot Drums Aruba, lo me quer cambiar conceito também de recital lang, me quer ser mais com live music, pôr um barrista, um pianista, um cantante, para assim é muito não por aí é gevoel de live music também. E eu trobe contento com tá trobe me tô contento. Isso é por o ami, me bem emocionado rato, coisa sakita já nami, sim sakita ami, sim saki, minha que me dá assim, sakita ami, dus me tá bem pensar aqui.
Seguramente me quero desejar gente do povo de Aruba que está bezig te waken 24horas.com. Danke por Bini. Bom ano, feliz Páscoa, den família, sendo família, sendo assim ave também. Com drums, mas 13 família junto. E aparecer me quero me quero agradecer High Performance, seguramente. Me quero agradecer a toda gente que cooperar de uma maneira ou outra. Até para mim, então a trobe, me por a satisfação de maior dan. Me quero agradecer Aruba Bank, nosso local truck, Cliffix, seguramente para meu instrumento que botar na Aruba. E minha amistade dan seguro, me mencionaram rato, Sergio, Maurice, Rosella, minha pareja, minha mãe, metade de família completo, Romeo, e viaje mais sobre danke com tu coisa vai e danke na 24 horas seguramente para ter viaje mais. Rimshot School of Drums ta number di escola di drums. Onde ku estudiante nang haya prioridad di mostra, lo qual kunang assim durante anha atrás di Lomba. Nos 25 minutos sa tiro di 5 la kinandang studio ng principal di XFM. Kisa ku tempo a sera tambe. Aqui dentro del centro di ciudad. Sta continuando naturalmente che notizie nang ultimo notizie nang kapasa ng ultimo ora nang. El siguiente reportaje no ha pasado en última hora, pero el video, ahora sí que noticia, material, ahí que se canón son tiquilas, pero no está importante todo para nos pasar. Así que semana pasada, el gobierno de Aruba anuncia planan para lo que se trata fase 1 de Caya, no exactamente Caya Grande, pero Orange Stad. Nel caso aqui parte di Wilhelmina Straat, parte di Columbus Straat na final di Caya. Nel caso aqui semana passada nós comparti a opinião de entre outros Atia e também comerciante na Uni Aruba. Para lo que está tratando opinião riba e projeto que eu apresentar. Pero não se queda falta o discurso de ministro Mes, o ministro Geoffrey Waver, que ele explica um pouco de que o conceito tá, que a ideia tá para a área aqui do centro da cidade. By input e participação ativa do setor privado, nós chegamos à conclusão que o centro de Orange Stad deve ser centro de vivenda e gastronomia. Ora que tem gente que está viva de centro de cidade, nós criamos fluxo de gente, que está clientela para outros comerciantes. E para dar conteúdo na visão aqui, nós decidimos de iniciar o desenvolvimento do centro de Orange Stad den Wilhelmina Straat, den área aqui. Mirando que o setor privado começa a invertir caba den área. E nós provamos rond nós diferentes restaurantes de qualidade e aí que nós também diferentes comerciantes que invertir caba den centro de nossa cidade. O projeto que nós também apresentar na bolsa ave noite está encerrar embellecimento de área em geral, conectando Plaza Niki Habibe, que já tem uma área que é bonita, uma área que tem atividade econômica, que é a área aqui. Criando um espaço público para restaurante também, por pôr mesa, estúdio, terraças para fora, criando um ambiente, mais mata, mais luz, mais espaço para parqueio, e fazendo assim a área aqui uma agradável para visita, para local e turista. Assim, nós estamos embellecer a área aqui e nós estamos dando aporte e suporte aos inversionistas, que já acaba a saca de na mesma carteira e invertir, e assim, juntos, nós estamos curva de criar impacto máximo. Ministro Waver também mencionou que é importante para diferentes stakeholders e também o governo trabalhar junto para acelerar projetos para o desenvolvimento de Orange. Me espera que fase 1 de revitalização do centro de Orange Stad, do comércio também e ânimo para seguir invertir. No público, tem diferentes representantes do setor comercial, diferentes representantes do mundo bancário. E me quero fazer uma apelação pública a cada de nós, para nos fazer nos máximo esforço para junto
nos desarrollar el centro de ciudad. Nos mister de nos instituto não financeiro e nos mister de nos sector privado para lograr o desenvolvimento de Oranje Stad. Mi desejo está que em certo momento sector privado, instituto não financeiro e governo de Aruba unem para nos criar fundo de inversão para o centro de Oranje Stad e assim acelerar projetos que é necessário para nos criar cidade vibrante. Tawag Minister Sr. Geoffrey Waver, papiando riba proyecto pues de revitalizar centro de ciudad y en caso aquí área de Wilhelmina Straat. Kapat in diferentes restaurant ng kahabri, ti algun ko tabay habri, para comprender distillería de rum también lo va a estar abriendo pronto en Ekaya, pues seguro tiene hopi potencial para lo que te trata Ekaya aquí. Es una cuta frecuenta isla de Corso, hopi viaja, probablemente te conocí que área de Peter May, área que también tiene basta casas antiguo, cultura que da renovar y a tres vida en lo que te trata Ekaya de Peter May, Airbnb en chiquito. Necesita seguro una buena dirección para lo que te trata el centro de ciudad. Este cara sí también cae principalmente con ta hobby bashi, en sentido que tiene hobby espacio abrir desde negocio en cuacera y no abini otro, pues ahora que en atacana de calle pues está sin falta de más negocio. Continuando con otro informe. La cena con Renaissance Wind Creek Hotel anunciava que nang tabay tira nang acostumbrado pagara. Después de 2 años, pagar tradicional y parando de fin de año de Renaissance Aruba, lo día 31 de diciembre. Exactamente 1 hora de mediodía, lo va a sende pagar aquí. Aquí lo está delante Wind Creek Crystal Casino y lo sigue con Renaissance Marketplace. Se trata aquí de un pagara de 6 millones de tiro y lo va a continuar con ambiente de Dande y también Robert Chantar y su solo banda show en el stage principal na Marketplace. La senata Aruba queda invitada con escena aquí de la agenda pues que hay aquí Renaissance un viaje más lo está tirando en pagara día 31 de diciembre. Continuando con más noticias de News Flash a través de XFM. Así con diferentes grupos local la pendiente riba e decisión del gobierno de Aruba si lo va a apelar la sentencia de Hof la onda que me permite matrimonio de mesmo sexo. Hay información de ministro presidente. Arriba situación aquí, arriba con Aruba ta para Paco e decisión aquí. Y ministro presidente básicamente dice que una manda pidi diferente consejo y que decisión por tarda un tiki. La que nos escucha ministro presidente. Dank u wel. En premier Wever Kroes, tenslotte. Vandaag wordt er netjes gepraat over discriminatie, gebrek van gelijkwaardigheid in de samenleving. Maar de Arubaanse regering geeft nog immers totaal stil, of blijft totaal stil over het homohuwelijk. Wat is uw standpunt? Hoeveel nog duurt het om even een standpunt vast te stellen over dit thema? Ja, ik moet je weer corrigeren, Marco. Sorry. De regering heeft een standpunt aangekondigd, enkele dagen na de uitspraak. En we hebben gezegd dat het nu een hofvonnis is, een hofuitspraak. En we moeten de adviezen afwachten. Ik heb aangegeven in het persbericht, we hebben adviezen aangevraagd hier in Aruba. En een cassatieadvies in Nederland. Want voordat je besluit om cassatie in te stellen of niet, moet je zo'n cassatieadvies hebben. Wij zijn bezig de adviezen aan het vergaren. Het kan even duren. Een cassatieadvies heb je niet 1, 2, 3.
We wachten nu op wat de timeline zou zijn voor zo'n advies. En dan zullen we in ieder geval ook de staten hierin consulteren, zoals we dat in goede Nederlands zeggen, beschaafd Nederlands. En dan kunnen we zeggen wat we gaan doen, cassatie of geen cassatie. Maar op dit moment wachten we nog steeds op de adviezen. Dus hoe lang het duurt? We hebben 3 maanden om in cassatie te gaan. Ik hoop dat we het cassatieadvies binnen een maand dan kunnen hebben. Als we dan alle adviezen hebben vergaard, dan kunnen we een goede beslissing nemen. Ik neem geen beslissingen zonder adviezen in te winnen. Dat weet je ook. Heeft u een standpunt zelf, een persoonlijke standpunt misschien? Ja, maar ik denk niet dat relevant is. Op dit moment sta ik hier als minister-president van Aruba. En als minister-president van Aruba is het belangrijk dat we de belangen van alle burgers van Aruba in acht nemen. En ik hoop dat we dit op een respectvolle manier kunnen doen. Wat minister-president Evelyn Weaver Cruz arriba decisión pues si Aruba lo Biden apelación pues espero que más o menos aquí un luna ne lo hanya consejo en el caso aquí lo vai decidi Kiko lo vai sosode nel caso di Corsau si ha decidi secondo me de un par di dia ko nang lo vai apela den Casazzi. Continuando con más informe, un poco de entretenimiento, farándula. Los artistas arubianos siguen cosechando éxito en el mundo musical. En el caso aquí nos tiene reportaje aquí tocante y artista aquí. La gente allá afuera dice que cuando esa persona sus planes son irse, no le insistas más, que ya se fue. Mientras yo planeaba contigo, tú decidías tu camino. Ma começar a parar com me leva lá criativo, me leva lá artístico, a começar a crescer. Então, eu decidi que não, aí é dado um momento que me quero um challenge, me quero fazer coisas mais picantes, vamos pôr assim, né? Então, prometo, de um primeiro instante, eu decidi que me quero ir para Colômbia, me quero ir por a banda. Per esta temporada de Covid, de pandemia, dus uiteindelijk mijn plan is naar a banda não vai muito bom. Então, eu tinha opção para vir em Holanda. Eu tinha oportunidade para vir por aqui banda. Então, mas decidi de vir por aqui banda. Então, eu estou muito contente de como estou vendo até agora aqui. E não está fácil se para tu, mas de lá que tu atrás vim aqui na terra frio para vir purba aqui. Não, seguro que não, porque que banda está hobby diferente no sentido cultural. Eu ver também está hobby diferente de onde eu estou bem. Pero mas bem que a mentalidade de uma experiência nova, de um challenge, dus ao contrário, me quero tudo aqui está com enriquecer a experiência aqui que banda, dus conhecer cultura nova, generar um pensamento totalmente diferente. Por exemplo, a mim tempo eu penso que a maneira de viver está assim aqui, então me está bem topando que banda que está viver assim aqui, então está totalmente ok, então sei para mim da maneira, você aqui me ela cambia a maneira de walk picos, dus é nice até agora aqui. Eu sinto que é holandês, está a abrir para compartilhar experiência em um país intercâmbio cultural, não somente de lo qual é parte também de música, estilo anda diferente, aqui tem todo o interesse pelo qual você está exercendo e flavor que você pode adicionar não? Sim, seguro que sim. Até agora que minha experiência com a gente aqui banda não, tá hobby bom, não tá sempre open para desenhar, por que tá passa voral de minha indústria. A nós de isla de lo que é parte de business nos falta hobby conhecimento. Então ora bota bem que banda não, ora bota dentro de estúdio, bota dentro de diferente produtor com diferente A&Rs. Bota qualquer diferença de conhecimento de business, pero a nós de isla nos level criativo tá hobby alto também. Então nós não tem nada de envidiar com a gente internacional e for de parte criativa. Diz-me tá que me mestra bem que banda não para mim conhecimento de business, conhecimento de como coisa não tá tra de indústria aqui, me mestra bem que banda não para crescer. Então de parte aí não tem a hora aqui que a gente não como deal, não tá hobby open para passear, para share knowledge, para share knowledge. E depois de dia aqui na Holanda, para lograr produzir música nova, inspiração nova também, tempo lírico, que mais você conta nos exemplos? Mas hasta videoclip não sabe? Sim, na juli Jesuma drop álbum novo titulado Antillas. Se trata álbum completamente produzido durante o mês.
Anto, se tata letterlijk pa fans na ku tata volg mi kaba di ora mi tata canta na Aruba. Pero agora que me está bezig trabajando em colaboração com label de banda de Holanda. Então nós estamos bezig com EP álbum, ainda nós estamos bezig que sei. Então não, a inspiração está totalmente diferente que banda, seguro que sim. É wear, é color, é renda não, bota pensa diferente. Como mais nos espera de Nicolás? Nicolás, ja, pues espera hobby mais seguro de Ozin. Me quer bem cada vez mais criativo, mais menos door que banda tem tanto opção, então me está conhecendo mais gente que está com agregar value na meu projeto, é tá desvira interessante com o projeto na que nós trabalhamos, pode compreender, com criativo nós podemos então, não, já, é sei, hobby criatividade e me best, seguro. Aruba tem hobby, quizás de uma idade, tanto que mais young, tanto que mais grande, quando a gente pensa de fazer um step narrativo, quizás em outra indústria que não está trazendo, ou quizás não tem outra ideia, não, mas não tem meta, não, quizás hobby viajar para assim com Aruba, ou não pode chegar, não, pessoa pode tocar de certa forma limitar. Que pode dar uma mensagem, não, que quizás pensando, dudando, de fazer esse step de cruzar o Oceano Atlântico completo e vir até aqui na Europa. Yeah. E não somente Europa, me lo visa uma coisa diz, pessoal, a mim mesmo tem problema para mim que bota maneira pré-imaginar que por passa, bota imaginar 1, 2, 3 situações com por bem bom ou com por bem malo, então bota ainda bom mesmo de uma ideia que quem a botar para pré-imaginar que te passa, se a possibilidade não é infinito. Então, que comigo quer que sei tá com tem abo diz tem que durf diz assim a pessoa toca por não sabe que vai passa a porta bota aqui é também malo pero tem milhares de maneira que vai bom então diz a pensar larga vida surprise pessoa é surprise de uma maneira malo pero por surprise de uma maneira hobby bom também então é ta duche agora vou para trás back para ver essa maneira wow é ta vale a pena então a mim eu vejo Su nombre está Nicolás Mosquera. Ozen está su nombre artístico. Y está haciendo su best. Están en Holanda. Y por de Holanda para mundo, ¿no? Mirando el mundo digital, Spotify, etcétera, YouTube. Está importa mucho un votar. Y así nebo por move y así aquí viera exitoso. Con una situación fastidiosa que está tomando lugar en, vamos a decir aquí, en el barrio de San Nicolás. Anto está relacionada con jóvenes que está causando bastante destrucción en diferentes calles de San Nicolás. Nos trabalha passa imagen na onda que el joven aquí está passa en diferentes calles de San Nicolás y está así vandalismo. Entre otros, cámara de seguridad está quebra esa aquí. Es que está siguiendo-nos ahora aquí via de canal visual por mira con el joven aquí. Gaat anywhere entre 16 y 18 años. Está cana den kaya y de caso aquí undi a logra de grava y wake na tempo. Y de caso aquí por compartir el vídeo. Un establecimiento compartir el vídeo. Y aquí vos mira, de seguro mayor si vos no reconocer estudiante que fue mucho que den imagen nuevamente aquí pasina por atender con prometo police mester atender con y espera con naturalmente por stop con lo que te trata es aquí den calle de San Nicolás. Continuando con más informe. Ayer el ministro presidente de Holanda pidió disculpas en nombre de Holanda para lo que trata el periodo de esclavitud. Después se sabe que tiene una rueda de prensa con un ministro de Holanda, ministro Erik. De caso aquí Holanda manda un ministro representante en cada uno de islas del Caribe y también Surinam. Así que porta tiene un representante también de en persona para mostrar una seriedad para aquí.
E a prensa tawata ting differente pregunta e undi pregunta ng abini for the periodista Sharina que ta representa Caribis Network e Sharina tawata mensiona ku ita sinti ku dengan rapport dengan studio ku atraha nota hai hopi mention di Aruba e de caso aqui la punta pues con Mr. Miresaki. Ik hoor u weinig praten over bijvoorbeeld herstel van de schade die is aangericht. In die context, ten eerste, is dit een reactie van Aruba? Of is dit een reactie alleen van het kabinet? Of is dit gedragen ook door het parlement, door andere organisaties? Ik bedoel uw toespraak van vanmorgen. Dank voor de vraag. De toespraak van vanochtend was een eerste reactie op de toespraak van de premier. Namens de regering van Aruba hebben we aangegeven dat wij een welgemeend excuus welkom heten. En we zijn de Nederlandse regering ook zeer erkentelijk voor het nemen van deze eerste stap. Ik heb ook aangegeven dat wij een beetje overrompeld waren door de datum. Wij hebben 1 juli van dit jaar een commissie samengesteld met als opdracht binnen een jaar, dus voor 1 juli 2023, samen met alle organisaties, inclusief het parlement en de instituties, te komen tot een concreet plan. En daar staan we nog steeds voor. Vanochtend, ik vond het een hele betekenisvol moment, een mooi moment moet ik zeggen. De reacties van de mensen die aanwezig waren ook zeer positief. Secretaris, hierover. U weet dat het rapport Ketenen van het verleden, natuurlijk, dit is nu vandaag een reactie erop, maar dat de eilanden niet, er was heel veel kritiek op de inhoud. En met name Aruba, ja, die wordt amper genoemd. Als je al aan het voorwoord kijkt, wordt die overgeslagen en wie verder leest, ziet weinig terug daarvan. Is het dan mogelijk dan, bijvoorbeeld als Aruba dus weet wat hij wil, en vaak praten we natuurlijk over reparatie en dan geld, dat er dan nog aanvullend naast wat er nu al aangeboden wordt in reactie op dat rapport gaat komen vanuit Nederland? Nou kijk, als je kijkt naar de geschiedenis van slavernij in Caribisch Nederland, de landen die toen nog geen landen waren, en Suriname, dan zie je grote verschillen tussen de 6 eilanden en Suriname. En ook om eventjes gewoon dicht bij huis te blijven. Als het gaat om slavernij zie je een groot verschil tussen Aruba en Curaçao. U zag ook vanochtend in de speech dat premier Rutte veel sprak over Suriname. Enerzijds heeft dat te maken met bewustwording die in Nederland, in Europees Nederland, voor een deel nog moet plaatsvinden. Omdat ook in Nederland, als het gaat om de bewustwording, de verschillen tussen bijvoorbeeld Curaçao en Suriname aan de ene kant en om hier dichtbij te blijven Aruba en Bonaire aan de andere kant, dat die nog veel meer naar voren moeten komen. Als je kijkt naar de situatie in Aruba, op Aruba, dan was die niet vergelijkbaar in omvang met datgene wat er gebeurde in Curaçao en Suriname. Maar zoals ik vanochtend ook zei, niet in mijn speech overigens, maar wel in 1-op-1 gesprekken. Als jij 1 tot slaafgemaakte bent, dan maakt het voor jou niet uit of je 1 van de 500 of 1 van de 50.000 bent. Jij bent het tot slaafgemaakte. Dus voor ons was het als Nederland ook heel belangrijk om niet te zeggen, we gaan bijvoorbeeld naar Suriname, Curaçao, Sint Maarten en de anderen kunnen naar het scherm kijken. Nee, het was voor ons belangrijk om naar alle 7 op hetzelfde moment te gaan. Om duidelijk te maken dat er weliswaar historische verschillen zijn, maar dat er geen toekomstige verschillen zijn en dat het voor individuen niet uit mag maken. En zoals uw minister-president ook net zei, is het zo dat wij vanochtend een 3-tal zaken hebben genoemd waar je in ieder geval naar moet kijken. Maar ik heb u ook genoemd dat wij daarnaast een fonds neerleggen. Dat fonds is niet geld wat wij alleen of grotendeels in Europees Nederland zullen gaan besteden. Dat is ook geld bedoeld juist ook voor Suriname en de landen in het Koninkrijk en de bijzondere gemeenten in het Koninkrijk. Ja, de reactie is natuurlijk
dat het niet genoeg is. In die zin van waarom gaat het een slavernijmuseum, hè? Dat zijn de reacties die ik ook gehoord heb al eerder en vanmorgen ook. Van waarom gaat er een nationaal slavernijmuseum komen? Want nationaal betekent in deze zin Europees-Nederlands en niet hier. Dus daar mijn vraag was oorspronkelijk van oké, komt er dan nog aanvullende dingen als dus straks uit die werkgroepen, commissies allemaal zaken bepaald worden over dus, laten we zeggen, de achterstand, et cetera. Ja. Mijn formele antwoord moet zijn, dat weet ik niet, omdat we juist in samenspraak met de landen het verdere gaan invullen. Het niet-formele antwoord, wat ik tegen u geef, is dat het mij hoogelijk zou verbazen als Aruba met deze 3 projecten waar uw minister-president zojuist naar verwees, klaar zou zijn. Oké, mijn laatste vraag, mijn derde vraag. U had ook, we hebben het ook natuurlijk over in het verlengde kolonisatie, want ja, dat heeft ook met elkaar te maken. En u heeft het genoemd, premier van Aruba, maar u heeft daarna ook gereageerd op een vraag in de zaal. En u zegt, ja, ik zie ons als 2 gelijken, als landen. Gelijkwaardig, ja. Dus mijn vraag is aan de premier, heeft u dat ook nu zo ziet? Dat u gelijkwaardig met alles in de samenwerking, et cetera, met Nederland. Ziet u dat ook zo? Er zijn zaken waar we aan moeten werken. Maar wat dit punt betreft, en zeker in het kader van heling, herstel en verzoening, zullen we dit aanpakken op gelijkwaardige wijze. Er zullen altijd verschillen zijn. Nederland is een groter land dan Aruba. Dus de vraag, wat is gelijkwaardig, moeten we samen gaan invullen. En daar ook verder invulling aan geven. Ik heb er alle vertrouwen in. Wat minister-president Evelyn Wever-Cruz y también el secretario de Estado, y entre otros Justicia y Holanda, que estaba en Aruba, en el momento que hace disculpa para lo que trata de temporada de esclavitud. Continuando con alguna noticia más net na final de nuestra edición de AWE. AWE oficialmente minister de Labor, Energía y Integración hace anuncio oficial de aumento de salario mínimo. Anunciado que entrante 1 de januari 2023, la suma de salario mínimo para un empleado que tiene 18 años de edad o más era 1.893 florin con 40 cent per luna. Para Simán, esa que era 441 con 60. Un empleado de 18 años o más que hace trabajo doméstico de una residencia privada, el salario mínimo era 883 florin con 35 cent. Un empleado doméstico que trabaja 22 horas o menos para Simán, la suma de salario mínimo lo era 9 florin con 85 cent per hora. Eso significa que el salario mínimo te conoció un aumento de 78 florin con 5 cent per luna. Empleado doméstico es aquí un aumento de 36 florin con 43 cent. De un otro tópico, nos tiene un update de budget en situación de Arubas. El gobierno ha hecho una proposición na Arubas, de cual el sindicato manda una contraproposición para lo que se trata Arubas para Waxi empleado en lo vai de acuerdo con esa aquí. Ya viernes lo deadline. Lo va a entender Kiko lo sucede. La contraproposición está consistir de una suma fijo, un lump sum de luna de febrero de otro año y también 2024 y también un aumento para luna en tu empleado en salario. Pero pasen aquí también nos siguen a final de otra edición de News Flash para AWE.
Hoy con nos arriba a marzo dia 20 de diciembre 2022. Mas já anche mesmo está em sintonia conosco, onde conosco resumir para bom. A última notícia na de último dias 2 horas na riba nos isla de Aruba. E nos legamos em bom mang de Shark Guardian para continuar para 6 horas do periódico show. Mas feliz a tarde e amanhã 5 horas nos back. Mas informe de News Flash.